بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أبليان خيا خبجم والأفقال بكجر تمرت نجاف رحمن ربي سن الرهجرات يجا الرمي فكينيا جوابات كسني خاسيدا فكينيا خناوري والكبسيفني هلا واسنا خنيرو أما خن الرجل لا ليتشا رجودنا من هو الدفاجرو هريو مخيا يوخينا من الرجوداتي يوخينا ما أمري مراسا نردك أتجيتي يد الرجودنا من داوت بيتشا اسمه دائم اللي اسمه جولين تقول لنجرتو أبليان خيا ورا سلاجرتي داداتي الرجل يوخي ما أمري ندورات الرجل يادنو تكنس يادا تشي سوبر بعد أبليان خيا قافا اسم دائما يادتني قافا اسم دائما يرو اسم بدي بالليستني ilmoo ollaati wajji walloltanii yooki badii wahii balleeysitan namni dura dhufee isin tumu haadha abbaa keessan ture jecha akkasuma akka haadha abbaa keessan ture haadha abbaa keetitu fuudhee manatti ol sinaqee maaliif badii kanaa balleeysita maaf waan akkanaa balleeysita maaliif mana qaraatiitti kana jetta maaliif barsiisaa kee rakkifta je'ee si garafa jecha si tumee akkati badii sanirraa dhibbaraa dhibbatti deebitu kan si taasisu haadha abbaa keeti jecha haadha abbaan kee hanga namni biraa dhufee si qixaaxuun eeggatan ifumaaf sirraa jalqaban jecha namni ollaati illee si qixaaxa yeroo takka takka agartee jiraatte kubbaa yeroo taphattu kubbaa irratti yeroo ilmoo ollaati wajji wallolte abbaan ilmoo sanii yeroo dhufe si qofan dhahu abadan isin lammee waliin isin qabeete atii fi ilma isaatis sirritti isin qixaaxee akkasi waan sanatti hin deebine isin godhee isin biraa deema jecha akkas ture wanni nuti itti guddanne jecha haalli uummanni nu duraatis abbootiin keenyas waahillan keenya warri nu duraa agartee obboleeyyan keenyas irra turan haaluma san ture kanaaf wanni isaan yeroo ammaa kanallee irra guddaan isaanii naamusa qabaniif jecha yoo gartanii jiraattan namni waggaa 30 bira dabree jiru amma naamusni isaatii fi naamusni dhaloota ammaa hedduu wal dhaba naamusni sun isarraa dhufe jennaan haadha abbatu daa'imummarraa ilmoo tana gorfatee qixaaxatee qunxuuxee guddise gabaabdumatti jecha dhaloonni immoo ammoo akkam ta'e jennaan yooniif ilmoo waa balleeyse osoo ilmoonuu hin dubbatini abbaan dhufee isa gubbaan namatti lola jecha ilmoon namaa wajji yoo wal dhabde abbatu dhufee lola gaafasis namni kanaan jiru jechuu miti beek gaafuma abbootiin keenya hogganuti waa balleeysine ol naqanii dhukkeenurraa haasaa turan san warri abbootiin isaanii dhufee ustaazan arrabsut ture jecha sheekotii gurguddaa arrabsut ture sababa ilmoo isaaniititti wallahi ilmaan isaanii yoo gaafadhu naan jettan yoo gartee nuu himi naan jettan waa'ee ilmaan isaanii haala hedduu nama rifachiisuu jiran amma hundi isaanii jechuu haala danda'amu jecha parsantii 90% wanni dhihaatu ilmaan gaafa san haati isaanii isaan qixaaxuu dhiiftee yeroo ustaanni itti lole ustaazaa wajji itti loluu dhiiftee isaan kana badiirraa deebisuu dhiiftee ilmoon kiyyamaa badii takka illee hin qabu jettu gaafas arra ilmoon si bakka fakkotaadha jira irra guddaan isaanii jecha إلا من رحم الله ورمو قابسن هذا أبان غرفي أول ديبسي كتاتي أكا إلمونتو ناموس هورتو قولوا الأفياء لهذا أبان أرانتنا بارين بوالديهم هذا أبا في طول أولا جيش هذا دندارتي ورخانو هذا أبا في نبني الرب ساجرو إساني هذا أبو ما خليس إساني تبجاتو إسان الرب ساجرو خاتك أي ساجرو إساني جيش وان كان مالتو في دي ينقى فدي بني لأمر لو ثم ما خنا سالالو لألون نماتس يرو إلمو وابل ليست هذا أبان إلمو رافتم سودا رفا ilmoo dha jecha gandaa wal dhabuudha dhufa haadha abbaan ilmoon tana laala guddatti haadha abbaa sanis kabajaan keeysuu fi wanni deemaa jiru kana fakkaata jecha kanaaf dhaloonni ol dhufu kun akkam taha dhaloonni jalaa ol deemu kun akkam taha dhaloota naamusan qabne dhaloota tartiiban qabne dhaloota naman kabajne dhaloota nama biraa dhiisi haadha abbaa ifiitiif bakka hin qabne taha jecha kana hunda eenyu godhe beeytani nama biraati miti bar haadhuma abbaa isaa tokkas isa godhe haadhuma fi abbaa isa guddise takkas isa godhe زمانه خنوان نمر فتشيسو حواسني الدنيا را الرجودان هذا أبا قفامتي نمني هندي كسيجلي نمو جند إفيك أبا نمو غري إفيك أبا نمو إلالش إفيك أبا نمو إلالش ساسن ديجرو يوني وان فري بالله يسني ديجران يوني وان فري دلك يرجع كدواف يوني وان فري بالله يسني كبر أبتا سامبود نمنو ما إني أربر أبتا خم برو دبيه يسني عتسيجلي مالي في جنان حق الرتبرن أب نري باطل الروان بر أبتا ذكا boru gaafa dachii rabbi nagee taate baaxilli san gaafa gartee gama biraatti dhume gaafa alagaa ifirraa fixe deebi'ee fira fi nyaata jecha baaxilli dura alagaa fixa beek baaxilli dura alagaa fixa alagaa fixee keetti eega alagaa nyaate fixe booda abbatti as deebi'ee abbaa daaraa godha jecha kanaaf wanni sun akkuma dhaloota xixiqqaa jalaa ol deemaa jiru ilmaan xixiqqaan harkatti balleeysee obboleeyyan keenya xixiqqishaan amma gartee daa'imni lafaa ol deemu ija abbaa keessa laalee waan fedhe ja'an niiraa jimaadhaa fidi ja'an abbaadhaan abbatti lola akka barbaadetti maaliif xiqqeenya irraa akka itti guddate akkas waan taateef jecha osoo akka gaafa nuti guddannu sanitti abbaa fi haati ilmaan daa'imummaan qixaaxanii
يروني جندو أولاتي وجه والله لترتيبا كبني المال لتشوتو خد أني وابله سين كيسا أتي مالي فكان يتن إلما فيتي إنجيش أتي ما فكان يتن أكن يتني مالك بليسيت إلما فيتي في إلما أولاتي صاحب أبوليين الله لنسان كنا ترتيبا كيسا نلا لن الدنيا نجيت هاتي ترتي يتشا والنسان ندبا مي حواس ندي جمي يتشا خناف نمني هندي كم يجلي هندينو جمس فكاتو تفيجو يجلي هندينو وما يفيق أفق أبتشو أصو حق اللي تاتي أصو باطل اللي تاتي خايفي اللي سوجل كبيتشا جتشا ما عربات أو كتجرا بيتني مكماكس عربات أو كتجرا مكماكس عرباهم مال جاء انصر أخاك ظالما أو مظلوما جاء مكماكس عرباهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما بليس خنكي إسامي دامي دوس إسامي دموس غرغارا داجا خنا أمني عربا غنما غلغلا دلقا قول أتيتي وان كنفا يدمي نما ميلاتو ريتشا يروخنا رسول ربي عليه الصلاة والسلام قافت كمال جان انصر أخاك ظالما أو مظلوما وانجا وخنا إردي بي الرسول لي صحابون رفتا آدا رسول الله خيسان جيرو ونخن أمل رسول الله خيسان جيرو وبلي سخن كيتيف تمسي وانا مزل من اللي ونجو آدا رسول الله تكا رسول الله أقر وانا كان أخن يا رسول ربي يعني صحابا يو إني ميدا جراتي إيدو يو إني ميدا ما جراتي إيدو وانا تمسي تاف ميدا سن الراخاف تساقر غارتي يو إني ميدا جراتي حكم قوتو جنان أكا إني ميدا سلاق جيسا جرو سن الرا حركة فرأتو إسا تاسف تاج الرسول صلى الله عليه وسلم آدان إسلام ما تسكسي يتشا ناموسن إسلام ما دا غاف علم خيا بل ليس علم أولاتي وجن غاف والأبني علم خيا بل ليس علم خيا كتابو قبانا كا علم خيا بدي سنتين دي بني يتشا هاغا فد علم أولادا خنا مهما هاتو دوران تهم أمين يسان غافني هاغا فد علم أولا خن دوران دانغا تدبر أرمو علم خيا تدبر متي علم خيا كتابو قبا اتلولمو قبا أبدو جاموني قبا يتشا سير مشاريعاتو خنا بيخ رسول ربي صلى الله عليه وسلم حديث عن خير نسبة بيتني من أعان ظالما ليدحض بباطله حقا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم حديث قرتي إمام حاكم قباسا كيس جيتشا نمني دهنغرتكو باطلتكو حقا رتي قرقاري أكا إني تين إنجفة متاسسة تخني ربي في تخني إرقم ربي سرافو لمن يا رسول ربي صلى الله عليه وسلم ما الجتشو لهون قباب دمتي نمني خون ربي دورة عبتي الراقافة مور أجيراتها وان دلقا جيروتنا وشوفها خلاف بليسخي وبليتيتية أكما إلمان كينيا ناموسني ساني نجلا بدي حواسا كينيا ناموسني نجلا بدين نوتي حواسا غافا وابل ليسي أبان إسا يامي إسا في إلما أولاتيس ولينغرفي قدسي يتشا نمنو ما قدان أمريتي ير اللي جرتن تكامونا أول جرتن دلوتو أول ديما جروخانا مي ترتيبا نكت قدسات الرسان اتهما سينا فيو دقيمل دلون نمان تناخن الرقودان سامبيخو سيناتنا يتشا دلون نمان تناكت قدسا جرو دلوتا gamuma xeetiin taana watakka kon qabu kafeete go ira guddachaa jira jecha akka wanno kun hawaasa keenyan dhaalle hawaasni dhukkubni kun isa dhaale immoo umrii isa hawaasan ta'u umrii isa maaliif jennaan hawaasa dogongoraa fi haqa addan beeyne taa jecha hawaasa gaafa badii dalagees haqumatti beeku badiisa dhugaa dalagees haqumatti beeku waa hunda haqumatti beekanne nama arrabsuun isaaf haqa nama xiqqeessuun isaaf haqa nama ajjeesuun isaaf haqa maaliif jennaan maslahaa isaa waan isaaf wanta jettu itiyesti taa'u suma deemu jecha ummata silaa gartee rabbiin qabne kan ummata rabbiin qabnu jeef beeku kan ummata kana taa'u suma deemu nama maslahaa ifii qofarra dhaabbatee abba fedha dhabamsiisuudhaaf qophii ta'uu ta'a jecha kan ammoo islaamummaan itti nun ajajne amantaan biraa nama biraatti ajajuun ni mala dhugaadha amantaan teenya islaamummaan ammoo itti nun ajajne jecha amantaan teenya itti nun ajajje unsur akhaaka zaaliman aw mazluuman hiikan isaa maali gaafa inni nama miidhe miidharraa qabu gaafa inni ifii miidhame immoo isa cinaa dhaabbachuu kana wanni shari'aan teenya nu ajajje jecha kanaaf obboleessa kiyya obboleetiitii bakka tanarra dhaabbannee warri silaa umriidhaan gurguddatin isin hingichaa jira warri umriin isaa wagga 25 oli warri umriin isaa wagga 30 oli hawaasa habayyanachiisu guddinni hawaasa akka kanan ta'in ummatatti haa himu ilmaan daa'ima lafaa ol deemu kanatti haa himu wallahi daa'imni arraan tana nuti osoo waan kana isaan hin hubachiifne akka fakkota irratti guddisaa jirru kun boru qabiinsi isii nu dhibuudhaa jiraata nuti warra silaa gartee ilmaan horuudhaaf kararra jiru kana takka ammoo isin warra ilmaan horii manaa qabu kana isin kana akkitti booda kararra kaayuudhaa teessan isin dhibuudhaa jiraata waa hedduu takka namni gaafa balleessuudhaa deemu laaftu balleessaa beeki waa balleessuun laaftu achi booda deebitee tolchuu tokko jaba jecha dhaloota guutuu ol deemaa jiru kana dhabamsiisuun faayidarraa baasuun laaftu hedduu maaliif jennaan ati baaxiluma haasa'i dhaloonni ni bada rakkoon qabu ati ummatuma silaa hawaasa fayyadudha hidhikkitti rakkoo takkan qabu hawaasni ni bada uggas hawaasni ni laamshaw hawaasa laamshee kana ammoo ganaa deebiftee akka hawaasa jaaruun akka jabataati jecha hawaasa akhlaaqaan bade فإن ذهبت أخلاقهم ذهبوا علمنا ما تكو أخلاقا جراتا ناموسا جراتا ترتيبا يقبات جراتا حواسني ناموسا في أخلاق أبانا ننقباني وسو ورانا فريق أباتي وسو همنا فريق أباتي وسو جبيني فريق أباتي كبيني فريق أباتي كبيني سنبكتا كان سنقهو جيتشا مالف جنان جرون علمنا ما قوتون أخلاق قبت الأبتي وانتا تيف جيتشا
دام سخي يخنا مو أفان أرومي فاق أفانيم تخانين دبرسو برباد أفان لما فأفان معرفة تيجي دبرسو برباد مال الجنة خنا رجع فتشاجروس خا معرفة دبتوني جرا دام سخون السر إنسان سلالة توان تاتي بجتة أكا هواس وتوت وانو لا لطف دام سخون أفان معرفة تيجي دبرسا ودنا يتكبرات شون دموتشين نهتوشي زاري لنا قريف اللكوت بفيد كاد دقن بتاسترادقنا هون ياللون استرادق ያን አጽርኩ ነበር እሱ ምንድነው የምታስታውሱ ከሆነ በተለይ ከ25 አመት በላይ ያላችሁ ወንድሞችና እህቶች የምታስታውሱ ከሆነ ሰፈር ውስጥ ኳስ እንጫወትና አንዳንድ ነገሮችን ስናካሂድ ህፃን በነበርንበት ሰዓት አንዳንድ ነገሮችን ስንሰራ ከጎረቤቶቻችን ጋር መጣላት ያለ ነገር ነበር በህፃንነታችን ማለት ነው ከጎረቤታችን ጋር ስንጣላ አባቶቻችን መተው ለምሳሌ የኔ አባት መጥቶ እኔና አንድ የጎረቤቴ ልጅ ስንጣላ ካገኘን ሁለታችንንም ይዞ ነበር የሚቀጣን ሁለታችንንም ይዞ ማን እንዳጠፋ ጠይቆ ያጠፋውን ይቀጣል ያላጠፋውን ደግሞ ከዛሬ በኋላ አንተም ነገር እንዳትፈልግ ብሎ ይሸኛዋል ማለት ነው የዚያኛው አባት ደግሞ ሲመጣ ለምን ቀጣህ አይለውም አበደን ተቀጥቷል አይደል አጥቶን አይደል የተቀጣው አው ትክክል ብሎ ነው የሚቀበለው ያን ነገር እንደዚያ ነበር ያደግነው እኛ የምናስታውሰው አስተዳደግ ያ ነበር የሚገርማችሁ ነገር በዚያ ጊዜ ራሱ አባቶቻችን ያን ነገር ሲያደርጉ ነበርበት ሰዓት ራሱ አንዳንድ አባቶች በልጃቸው ምክንያት አስተማሪን የሚሳደቡ አስተማሪን የሚመቱ አባቶች ነበሩ እነዚህ አባቶች በጣም በሚያሳዝን መልኩ ዛሬ ላይ የነሱ ልጆች አቆች ሆነው በነሱ ሐቅ ላይ ድንበር ተላልፈው አባቶቻቸውን የሚደበድቡ እንደፈለጉ የሚናገሩ የፈለጉትን የሚያደርጉ ሀገሪቷ ላይ ሸክም የሆኑ ትውልድ ነበር የሆኑት ማለት ነው ስለዚህ አሁን እየተፈጠረ ያለው ትውልድ አብዛኛው ያን ነገር እየተቀበለ ነው ያለው አባቶችና እናቶችም ልጆችን ያሳደጉ ያሉት በጎጠኝነት ላይ በሆነ ነገር ላይ ነው ያሳደጉ ያሉት ያ ነገር ደግሞ በጣም አስቸጋሪ ለቀጣዩ ትውልድ በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እያደገ ያለው ትውልድ እየወሰደ ያለው ምንድነው የፈለገ ነገር ቢያጠፋ የኔ ዘመድ ከሆነ የኔ ወገን ከሆነ የኔ ሰው ከሆነ ምንም ችግር የለውም ትክክል ነው የፈለገ መልካም ነገር ቢያደርግ የኔ ወገን ካልሆነ ግን ጥፋት ነው ያ መልካም ነገር እንደዚህ አድርጎ እየወሰደ ነው ያለው ህፃናቶች አሁን እያደጉ ያሉት በዚያ አስተዳደግ ላይ ነው ያ ነገር ደግሞ ትልቅ ስህተት ነው ምክንያቱም ስነ ምግባርን ያበላሻል ስነ ምግባሩ የተበላሸ ማህበረሰብ ደግሞ አበደል ሊነሳ አይችልም አይደለም ሀገርን ገንብቶ በሀገር ደረጃ ሊሄድ ቀርቶ አንድ ቤተሰብ ውስጥ ራሱ አخلاቅ የሌለው ቤተሰብ ስርዓት የሌለው በስርዓት የማይተዳደር ቤተሰብ የትም አይደርስምና ማለት ነው ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች በፊት እንዳደግነው አስተዳደግ አሁንም ልጆቻችንን እናሳድግ ማህበረሰቡም የሚያስፈልገው በፊት የነበረው አخلاቅ እንጂ አሁን ላይ የተፈበረከው አخلاቅ አሁን ላይ ነገሮችን ለመለየት ስንፈልግ ሐቅን ለማየት ስንፈልግ እኮ በጣም በሚያሳዝን መልኩ ዘንድሮ ሐቅን ለማየት ስንፈልግ ያ ተግባር ከማን እንደመጣ እኮ ነው የምናየው መጀመሪያ ሐቅን ለማየት ስንፈልግ ያን ተግባር የሰራው ግለሰብ የኔ ዘመድ ከሆነ ምንም ችግር የለውም ኖርማል ነው ሐቅን የምመዝነው በግለሰቦች ሆነ ማለት ነው ሐቅ ደግሞ የሚመዘነው በግለሰቦች ሳይሆን ግለሰቦች ናቸው በሐቅ የሚመዘኑት መጀመሪያ ሐቅ የሚባለው ነገር ثابت ነው الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سيلنكو اسلمناچو ሞልቼላችኋለሁ ማለት እኮ እስልምና ሙሉ ነው ለሁሉም ነገር ህግን አስቀምጧል ምን ማድረግ እንዳለብን ምን ሰዓት ላይ ምን መጠቀም እንዳለብን አስቀምጦልናል በዚያ መመራት ሲገባን እኛ ደግሞ እስልምናችንን ወደ ጎን ትተን የሆኑ ማህይማኖች ምንም ስለ እስልምና ምንም ነገር የማያውቁ እናንተን እናስተዳድራለን የሚሉ ግለሰቦች ሲነሱ እነሱም መከተል ጀመርን የሚያሳዝነው ነገር የነሱ ስህተት ሲገባን ወይ ደግሞ ስናውቅ ስህተት ነው ብለን በጣቶቻችን ጠቁመን ያን ነገር እንዲያስተካክሉ ከማረም ይልቅ ትክክል ናቸው ብለን ለነሱ ማጨብጨብ ጀመርን ያ ነገር ደግሞ ሀገር ብቻ ሳይሆን ለህይወታችንም መጥፋት ዋናው ምክንያት ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች እኛ ምንጮኸው የምንናገረው የሆነ ግለሰብ እኛም ማንፈልገው አካል አንድ ነገር ሲያደርግ ብቻ መሆን የለበትም ላ ትናንትና ሀገራችን ላይ በጣም ብዙ ነገር ተከስቷል ከትናንት ወዲያም በጣም ብዙ ነገር ተደርጓል ስንቱ ተሰቀለ ስንቱ ተገደለ ስንቱ ተወገረ ስንቱ ተቃጠለ በጣም ብዙ ነገር ተካሄደ ያ ሁላ ነገር ሲካሄድ ነገሮችን ስመዝን የነበረው በክልለኝነት በብሔርተኝነት በጎጠኝነት ሆኖ ሳለ ዛሬ ላይ ደግሞ ለሐቅ ቋሚ አድርገን ራሳችን ነስብ ማድረግም ትክክል አይደለም ይሄ ማሰብ ያለብን ሁሌም ቢሆን ባላንስ በሆነ መልኩ ነው አንድን ጥፋት ያጠፋ ወንድሜ ከሆነም ጥፋቱን እስካጠፋ ድረስ ወንጀሉ መቀበል አለበት خلاص ወንድሜ ነው አይደል አጥፍቷል ወንድሜን ደግሞ መምከር ያለብኝ እኔ ነኝ ከባዳው ይልቅ እኔ ነኝ መምከር ያለብኝ ምክንያቱም እኔ ወንድሙ ስለሆንኩኝ በሌላ ነገር አይጠረጥረኝማ አንተም ደግሞ ወንድምህን ምከር መጥፎ ነገር የሚያደርግ ከሆነ እሱ መቆጣት ያለበት አንተ ነህ ይሄንን ማሰብ መቻል አለብንኛ
كان بيتسب عند ግለሰብ የሆነ ነገር ሲያጠፋ ከዚያ ቤተሰብ ውስጥ ይህ ነገር ይስተካከል የሚል አንድ አካል ከሌለ አንድ ግለሰብ ከሌለ ያ ቤተሰብ መጥፋቱ ነው ምክንያቱ ሲባል ከመጥፎ ነገር አልከለከለማ الله سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل بلوكوس لبني إسرائيل سينقرن يا بني إسرائيل سووش كو يتأفوت من نبر كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه مدفو نقر عندنياتشو سيسرا ليلانيو يكلكل نبر مدفو نقر يسرا نار الآو زاري بالناقر ليلوچو يسقو بنيال زاري بالناقر ليلوچو انتيلو بنيال زاري بالناقر ينين سووشن آتالو بلونم ياسبو تكتاين لما فراتنو وانا علاماو مالتنو يسو قوادنيا هونو سال السو ميدقفو أكال هونو سال مدفو نقر سياطفا ግን ለመኮንንም ይቸግረዋል ምክንያቱም የሆነች መስላሃ አለችው ስለዚህ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه መጥፎ ነገር ሲደረግ አይከለክሉም ነበር በዚያ ምክንያት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እርግማኑን አወረደባቸው لعن الذين كفروا ያለው ያላህ እርግማን ወረደባቸው እነሱ ላይ ተረገሙ እኛም እንዳንረገም መፍራት አለብን አንደኛችን ከኛ መሐከል ጅሉ በሚሰራው الله سبحانه وتعالى ማህበረሰቡን በአጠቃላይ ሊቀጣ ይችላል ሀገራችን ላይ የተደረገ ያለው ነገር እስቲ እንመልከት ስለ አላህ መንገድ ምንም ነገር የማያው ግለሰብ ሰዎችን መንዳት ሲጀምር ሰዎቹ በሱ መንዳት ሲጀምሩ ነገሮችን በዓለማዊ ሚዛን ብቻ ነው መመዘን የሚጀምሩት ነገሮችን አኽላቂ በሆነ መልኩ ሳይሆን ነፍዒ በሆነ መልኩ ነው خلاص መንፈዓው ደግሞ ጥቅሙ ደግሞ ግላዊ ጥቅም ብቻ መሆኑን ነው የሚያዩት እነሱ የሚደግፉት እነሱ የሚያዩት አንድ አካል አለ እሱ ከተጠቀመ خلاص አለቀ እንደዛ አድርገው ነው የሚያስቡት ያ ነገር ደግሞ ለማህበረሰባችን ጠቃሚ አይደለም እስካሁን ድረስ ምን ያክል እንዳስከደን ሁላችሁም ታያላችሁ ሁላችሁም ታውቃላችሁ በዚህ ወር ውስጥ ብቻ እኛ ጋር የደረሱ ትላልቅ ሁለት ጭፍጨፋዎች አሉ አንደኛው ከመኪና ወርደው ሲጨፈጨፉ የነበሩ ወንድሞቻችን ናቸው እነሱም በጣም በሚያሳዝን መልኩ ሙስሊም ወንድሞቻችን ናቸው ትናንትና ደግሞ ኢትዮጵያ ላይ ተሰምቶ የማይታወቅ መልኩ ወደ 700 የሚጠጋ ሙስሊም ወንድሞቻችን ተጨፍጭፈዋል ይህ ሁላ ጭፍጨፋን እየሰማን አሁንም ድረስ እያደረግን ያለነው ከማንጎራ ነው ፋኖ ነው ሸኔ ነው እንትን ነው እያልን እየከፋፈልን ያለነው ለመኮንን ወይ ደግሞ እከሌ አጥፍቷል ለማለት ይህ ጥፋት ነው ጥፋቱ መወገዝ አለበት ማለት ሲገባን እኛ ደግሞ እየከፋፈልን ለእንትን መስጠት ብቻ ነው የጀመርነው ይህ ነገር በእስላማዊ እይታ ስንመለስ ነገሩ ከኔ ጎራ ካልሆነ ችግር የለውም ከኔ ጎራ ከሆነ ግን ደግ አደረገ የሚባል ከኔ ጎራ ካልሆነ ችግር አለው አገሪቷ ትፈርሳለች ከኔ ጎራ ካልሆነ ግን ምንም ችግር የለውም ብሎ ማሰብ በጣም ትልቅ ስህተት ነው ያደግንበት አስተዳደግም አይደለም ደግሞ ነው የሚገርመኝ ነገር አሁን ላይ ሀገራችን ላይ እኮ ህዝቡን ያንቀሳቀሱ ነው የሚባሉት ትውልዶች ትላልቆች ናቸው ከኛ በፊትም ያደጉ ናቸው ማለት ነው ከኛ ትውልድ በፊት የነበሩ ናቸው 40 አመት 50 አመት የሞላቸው እንዲሁም 30 ምናምን አመት ላይ ያሉ ናቸው ከኛ ይበልጣሉ ማለት ነው በእድሜ እነሱም ከኛ በላይ በተሻለ ስነ ምግባር ነበር ታንጸው ያደጉት ለምንስ ነው እነሱ ባደጉበት ስነ ምግባር ላይ ቀጣዩን ትውልድ ማሳደግ የማይፈልጉት ለምንስ ነው ቀጣዩ ትውልድ እንዲጠላላ መጥፎ ነገር እንዲያስብ ነገሮችን እንዳለ የሚመዝነው ሐቅን የሚመዝነው በግለሰብ ደረጃ እንዲሆን እየተደረገ ያለው ላ ትልቅ ስህተት ነው ማለት ነው ይሄ ነገር ከናፈ በለየንኪያ ሐቅና ማንበርባዱ ጀልቀምነ ነውቲ ሐቅ ነማም መዳሉ ጀልቀምነ ነማ ጉባድ አበነቲ ነማ ወሂፍ ሁኔቲ ንጉስ ወone ሰሙተኝ ረት ነማ ወሂፍ ሁኔቲ ነማ ሐቅ ድበቱ ነማ ዲርብ ቢኹ ነማ ሐዩ ነማ ቢኻ ጎነ ለፈኺን ነምንሱ ዋን ፈደዱበና ወነሱን ሐቅ ሸይኒ ዱጋ ነመሰን ዓለም ዱጋ ነመሰን ጢንጠላ ሲያሳ ዱጋ ነመሰን ቀብሳዋ ዱጋ ነመሰን ወኒ ሁንዲ ነው መሰን ታየቻ ሁንዱ ጎንጎሮ ጉዳለ ሐቅ ለፈኻየተ ሐቅ ሰንጉበቲ ነማ መዳል ተፍዲ ሐቅ ሰን ይወጅ ነምንሱ ማችን ጎነ ኤዶ ጎንጎሮ ይራ ነምን ኹን ስራው ቀበየት ሐቅ ሰን ሞዱ ፈማች ጎደ ሐቅ ዱበቲ ነም ትችኹን خلاف تقديسني شريعه اسلام خيست እንጅሩ አከሰተ ያውበን ኑቲ የሮኒ ደሎን ለፋኡል ደምኹን አመል ሊሳቶሉ ቀበየን ዋንብራቲ ፊ ሚቲቤህ ደሎኒ ለፋኡል ደም ወኸም ቦደረኪሱ ዳታው ሱማ ኻፋን ሳዱበቱ ኸና ቤ ኸን ቦደረኪሱ ዳታው ወጋለ ከድሮ ወጉመጃ ወጉመቶር በዱራ ሀገነም ቤኹት ወጋጃ ሐፊ ቶር በዱራ درجيسه هدوتكم بيخ درجيسه دي ربي ملء ومنجيا ملء أمبراك بنكمل أما أخلاقنا ما بديتي والله درجيسنا بيخصون الرجود نسام فيدم توت حشيشة يتشا حشيشة فيدما سيجارو ما توتو في حشيشة توتو جماع كماو جماع سنوبر أصبر دلقة أفك ميبر وانتك كبر دلقة أفك ماو وانتك تأحكام سيد أجمع تيسيتو يتشا دلقة في متخانك ماو لا زأنفر عقوبو داف وهم بليسو داف وان انتاني تاي حسو داف دلا ولي وان انتاني خيسن خنا هندت أخلاقنا ما بديتشا
أخلاقني قافة من الرا بالغم ما نتكلمت أبدا المونت ناموس ما ألام في الدجاجة بالغم ما في ناموس ما مناقد هرما ناموس الموتس ناموس ربون الموتس منو ما قد هرما يجا قافة مناقد هرتن إلما خيسن إلما قافة قربا صاحبك يا تكتر يوتنا مال لانجي يا معاذ إلما خيا كان دين نابرتون بربادان أنجي بريدا أنجي ونن دين برسو بربادو فمو وانتو كفنا رجيفة دو جامل لنا رجيفة شاجرا شوني ولا بليس خين يخون مال لانجي ونن إلما خيا دين برسيسو بربادوف أصوا أندو إيت اللي دنياتنا قبر دبري نمني نبودا الموت يتنا ناقدسو أكني جمدا الموت يناقدسو بربادجي أجرت المو على جات تكلل المو أخلاقني سيتولي ناموس سيتولي نمني بيرات اللين على جلين جالته قدسو كان أتاتهم بربادا أكست المو كان يناقدفنو ناموسني مناقة كنا مباركو ما مناقة كنمتي الموت إن ناموس التخنيني هاقدفنو المو أرى ناموس التخنيني قدفنتو برو أبو ما خين يبيخ المو أرى خبجان قدفنتو برو خبجا المو أرى بالغو مرة قدفني والباتي فيسبوك راتنا ما الرسول من درجة براتك كلين كبدو قبرداتا فيسبوك راتي أفانسات الرابيتاتي شوف أكم رب القرآن خيس برب سيماهم في وجوههم من أثر السجود جبر فول مساني ترى ملأتون تتيسي مال الراجل نان قبرتي صار ربي قبراني الراهي أكم سن نما من الرا أخلاق نتن كنمين وان ندبتو رابيت نما من الرا أخلاق نتن كنمين وان نبر رئيس الرابيت ألو تفكوتا كنا خنا نتنو مشنا وبليين ألو تو مشون سين قبدي ألو ني أو مشمو أتا أمو ألو تو متى إنما الربس ما في نما تكيس ما في ما فكرتو دبتشو رافي إسلام ما تشخايتم وان براجل في وافاتاتي اتقافة مسابو دبتشو رافتيس تنمو بقول لكن قدوم ديبي بيجو ما خيسن كيسان ilmoon gaafa duraan naamusaan abbaan tumee guddiseef abbaan qixaaxee gorfatee guddiseef ilmoon abbaan gaafsan ilma cinaa fiigaa dhufee namaan lolaa guddisee arra eessa jirti taa itti ilaali mizaana isaanii achirra sii gala jecha wanni hundinuu ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች ስርዓት የሚታደለው ከውጭ አይደለም አበደን ስርዓት የሚገኘው ከትምህርት ቤት አይደለም ላ ስርዓትን የምንወርሰው ወይ ደግሞ ስነ ምግባር የሚባለው ነገር የሚወረሰው የሚማረው መማር የሚፈልግ ሰው የሚያገኘው ከቤተሰብ ነው ከቤታችን ውስጥ ልጆቻችንን ስንሸኛቸው በስነ ምግባር አንጸን ካልሸኛናቸው አበደን ማህበረሰቡ ይስተካከላል ብለህ እንዳትጠብቅ ምክንያቱም አንተ ያሳደክ ያለኸው የማህበረሰቡ አንዱ ክፍል ስለሆነ የተበከለ ነገር ደግሞ ጤነኛውን ለመበከል በጣም ይቀለዋል ስለዚህ ባካችሁ የምናሳድጋቸው ልጆች የምናሳድግበትን መንገድ እንምረጥ ልጆቻችንን በማይሆን መንገድ አሳድገን ስድ አስተዳደግ አሳድገናቸው ቲክቶክ ላይ ስንወጣ ፌስቡክ ላይ ስንወጣ ተሳዳቢው በአጠቃላይ ከቤት ምን ይዞ እንደወጣ ነው የሚያሳውቀው በነገራችን ላይ ይሄን ነው ወቁ ማንንም ሰው ከቤት ይዞ የወጣውን ነገር ነው እዚህ ጋር መጥቶ የሚለቀው አስተዳደጉን ነው የሚያሳይ እዚህ ጋር መጥቶ ምንም አዲስ ነገር አያመጣም በህፃንነቱ ያደገበትን ነገር ነው እዚህ ጋር መጥቶ የሚተፋው ኮሜንት የሚጽፈው ያደገበትን ከቤት የወሰደውን ስነ ምግባር ነው እዚህ ጋር የሚያሳየም ማለት ነው ስለዚህ እኛ ያደግነው በስርዓት ነበር እስከምናውቀው ድረስ ምንም እንኳን የዛኔም አንዳንድ ሸዋዝ የሆኑ ነገሮች ቢኖሩ ትናንትና ደግሞ አባቶቻችን እኛን የቀጡ ወደ ቤት ሲያስገቡን ልጄማ ጎበዝ ነው ልጄ እኮ ሰው አይተናኮልም እንደ ልጄ ጀግና አለ እንዴ ሲሉ የነበሩ አባቶችና እናቶች በእነዚያ ልጆቻቸው ሲመቱ ሲደበደቡ ያየን ነው ዛሬ ላይ ያንን ነገር ተመልሳችሁ እዩ አንድ ወንድማችን የነገረኝን ነገር እስቲ ልንገራችሁ ባለፈው ደውሎልኝ ይህ ወንድማችን ፈረንጅ ሀገር ነው የሚኖረው ልጄን ዲን الاسلام ማስተማር ፈልጋለሁ አለኝ መልካም ነው በጣም ደጋራክ ያው በጣም ጥሩ አልኩት ምን ይለኛል አጠቃላይ خلاص ነው ህይወቴን በአጠቃላይ በዲን الاسلام ማድረግ ስለምፈልግ ልጆቼ ዲን እንዲማሩልኝ ነው የምፈልገው ግን ሙአዝ ምክንያቱን አልጠየቀኝም አለኝ ልጠይቅህ እስቲ ምክንያቱ ምን ነበር ብዬ ስጠይቀው ምን አለኝ ታውቃላችሁ የኔ ልጆች ትቻቸው ባልፍ እንኳን በሞት እንኳን ሞቴን አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው ያ ወንድማችን አሁን እየተከታተለ እንደሆነ እያሳየኝ ነው እዚህ ላይ ማለት ነው ፕሮፋይል ፒክቸሩን እያየሁ ነው ምን ይለኛል እንዴው እነኚህ ልጆቼን ትቻቸው ባልፍ እንኳን በሞት እንኳን الأعمار بيد الله الله سبحانه وتعالى ما كان دميوسنا الله بتشانو مياقونا بموت انكوا كان يوالا النسون የሚያሳድጋቸው ግለሰብ እየወደዳቸው እንዲያሳድጋቸው ነው የምፈልገው ከስነ ምግባራቸው ማማር የተነሳ ማለት ነው የኛስ ልጆች እንዴት ናቸው አሁን ላይ ስነ ምግባራቸው እንዴት ነው ስርዓት አላቸው ስለዚህ ስለ ቤተሰባችን እናስብ ስለ ቤተሰብ ብቻ አይደለም ስለ ራሳችን ሰፈር እናስብ ስለ ራሳችን ከራሳችን ጋር ያሉ ከኛ ጋር ያሉ ሰዎችን መተቸትም እንልመድ ከኛ ጋር አንድ ቋንቋ የሚያወሩትን ከኛ ጋር ብዙ ነገሮችን ሼር የሚያደርጉትን መተቸት እንልመድ እነሱን በተቸን ቁጥር ማህበረሰቡን እያስተካከልን ነው ወላኪን ለነሱ ሁሌ ጠበቃ በቆምን ቁጥር እነሱንም በባጢል ላይ እየደገፍናቸው ማህበረሰቡንም እያበላሸን እየበከልን እንደሆነ ደግሞ ይሰማል ይታወቅም ማለት ነው ከናፈ በለየን ሀጉመናማ ኢፊ ጎርፈተን ሀጉመናማ ኢፊ ትሎለን ሀጉመናማ ኢፊ ጎርፈተን ነማ ኢፊ ትሎለን ማን ነማ በሬዳ ዲማ
مالي في جنان بدي في بيكتب بان في تلفت يجا قاف مو خنا ما قفت لولتي منا خنكي هولادن قرتي يمتي اتي من سني في هذا جرتن سين باخيه من سني في ابتي في بيت ابامي تي من سني في الاني من سني سي يجا قاف منا خنكي وقون دمن ما خنكي فارفتشو من خني بر بريدنا صبر قلقلنا صبر يچاو سطوري من هيستاو اگرتو تكون غوري قدان سمتي دي بيرو فيچا بلا جرون ربنا جانو هاباسو تكما ربنا فاخنو نما اسلام ما قبتي غرتي جراتي اسلام ما قبتي خاتمان ساتولت ربنا هاتاسسو خلا ونجرو بليان خيا خلا ونجرو ربي سن الرجال لتجني ادم متستمرو زاري نو وي او زاري نو ماستمرو كانوا سلالالته معناتنا